mugenzi wanje uri ha program REEBA AHINDUGIRE nakushimira mnonga hizoba ronje nkere rya Sunday ni mpamya ngo ibintu byona byakugendera je weekend birenunji kandi wayeterize orinzira utwakoretera mbwene sabite yahwire tukazo mu Kabare erukushangwa mu rubindi rwumba town council mu district ya Mbarara omuri Kashari North twatayira umugurisi orukwe twa Richard Barugayomwe muntu ogwa kaine mbozi nunji mnonga yatebeza ya struggle obwebembezi bwa Uganda nkoko bwagenzire mpora mpora konka turahendire ahabubwire mwene rizoba ahitwakomere buri naho turatandikira ndi Betty Komujuni nakushimira kabanza wamara kunini myaka nk'ibiri urukora ki ndukuhinga orashukinga ukarochi kubasa ndukuhinga ndukari muti ya buri muntu twira okunakuria agahingo kano kigabasa ningo kofo kumuntu taringe by'abandi bari mu kuhinga so agar kom president office ntumibiri wajikora mu kumarubiri so enkumibiri nagar kom president office konka nko kunagambira tukatwarebire ngo banyisereza ikabeta chine opposition DP ka yabire very weak UPC yeketa chiro so ito abantu ba movement tukashitama bamwaritwe twashitama tuyango we must create an opposition. Yes. Because yes, ku government etunga abo kujikabura itoba mu abarwanyiza kutwakirebere so nkaba ndiyo president office ati nagira training yo murimo gundi gubwambega so nkashitama nyowe besije nyowe na mutanga mutanga na kara RDC besije akari umahe kajanga we must find a way of creating an opposition twajanga tutandike kibina kiba kweta reform agenda. So I was the founder member of Reform Agenda. Oh, interesting. Obu hinduka kaba FDC uko kiriyo ninga hati Reform Agenda kutwagikozire nangu tukaba kabari yo kutukoma tugitandika akuba during our meetings abambega bakija batugwamo batugwire mwaho naho nomanya wino byanyuma akaba MP wa Mbara so atushara mageza aho naho twari ekire kibabino muno bakabare kwata kanchakari twachomanye kiro twabwashisha tukore kibina cya Reform Agenda wanchenga bashobora kubatwata yeah besi jakadikari yaringa kuyaza kwemera wa president hatokana umkwatota so twatandika titi obwenje bwo mukabahabo wini twe wina nwe ya sanzire magezi gutisa kugirango mutandike kibina tudikrearinga twatira ubwo gutandika kuko dikrearinga yes kudikrearinga immediately yes so twadikrearinga immediately ona shi office wabo muwabo kani kaguma mwana kani kaguma kadizatinga okay kadizatinga twatandika gukora Reform Agenda ito twaje simba nkabandi tumusabana na ndwano wayisimba nkaki twabanza gukora mobilization mu ihanga yes nkabandi in charge of the Western region ndugu mutanga akaba ari in charge of Eastern North Besije in charge of Uganda
twakora mobilization ikintu cyakwatayo twatunga abantu niho tindetse imbere konka tugatunga abantu abakigiremo so twahindura batsingire kubaheza kusinga nagaruka nubwo nizera kimwa 2001 uwisha wata nataha nedishaho kibaha konka nagira ngo ke nagira second thought ndagira kuguma organization ibonere nagaruka movement wa omukuru w'ihanga y'abantu we yakweta ninga bamushera w'ihanga namushera nayicwa bugufu wamushaba kusasirwa yakwikiriza tiye nija naba chairman wa movement acharo wagarukana n'acyaro waza mu rugo kanseri ahansi kandi umuntu be wabire RDC kuriya higuru wagarukana wahansi chairman rero si wana ngaragaho na twatandika n'ikibina cy'abagurusi cy'abakuzire kibabene betankopa cyatandikirwe abantu bacyarimo na retired bishop bamunoba so twatandika ikibina cyankopa n'ababiri active naragaho hakaroho urukiko rwa cogamu karuhurira nowe na bamunoba twakikirira abagurusi ba Uganda yo no mucogamu twabashaba okutukwatiraho abakayamba abagurusi bitu no harigireze obo buyambi bwaki bw'abagurusi so kuba twatangire National Council of Older Persons n'abachairman wegombora yakagongi chairman w'abagurusi yagombora naza district n'aba secretary general wa district ya Mbarara na hati ndi nchere secretary w'abagurusi ha district ya Mbarara obani konka habwa position yanjye nko muntu mukuru mu kibina Ndya National Council yechibina. Okay. Yes. National Council. All right. So nakureba twaherera omubyentasia oyinenshu Kampala jemwe akorire mwezo nchiko kuna jikubuzaho kace bwanyuma washeka ejenjo ekibaho ninga omubwire bwawo bubona okwihaho cyace banje cyo busiri uyikorire muki hatenzo ejo ikije yatunge kizibu hariho rumwe umbuyekera bwitu agant president nkaba mpangiza yenzo ejo so akaba yicaye wanje very often hata rumwe akaba ari Mbare president kwabira ari Mbare abasirikare ba Amin bamintercepting kuba minterceptingire bita abantu bitu babiri president yiruka yabasaka kuya basigire yagaruka Kampala kuyagarukira Kampala batarika kumuronda so abo kureba ngo bakabareba motoka ejo uwanje nanyabandonda so I abandoned the house agitera yawo so hati itakara kiberyawe itakara kabari yanjye chapa nkabanchine konka tukasharaho
okuronda ahandi buziga aho twaragaho So president yampa compensation natunga amaka gangi kuri naharagaho niho mukyara wanjye omukuru nahari kutuura buziga. Nyikiriza tuhumureho nitugaruka. Bari kuwukiriho porogaramu Reeba Ahindugire kandi tukiine omugyenyi waitu omugurusi Richard Barugayomwe aine emboozi ndingwa kandi kwakuba nagamba notakwenda ngu ahendere mbwenu reka tugumize mu mbwenu wagambira aha mukyara banza tugyera habyeka so ogwo mukyara nuha okamushanga mukyara wanjye omukundwa nibamweta Margaret namuri Barugayomwe omukyara wanjye w'omuganda w'empeta mukyara ogwe nkamutunganira Rwero owabona matuga akari omusomesa wa primary akasana kunabire ndi aho ndeba ekisi kirungi ky'amaguru marungi kandi district trade development officer wa Rwero turi abayekera konka mu bwiro bwa mu free time kureba ekisi kirungi kikurabo misho kikukora muri isho kigendaho in fact kusibu twakunde ina nakyo kikiriza akakwanguhira ata kanyanguhira nomanya obwire obwo n'eki kandi kugambire amini kuyabingira abahindi twatunga abakwiragura ko batekingira oba twatunga scarcity y'ebintu so obwire obwe nitwe ba trade development officer nitwe abetugabe ebintu so noranga kandi omuntu w'amaani konka mwaso hati ebintu bikiza byahwera kimwe mu ihanga tukaba twine omusirikare utwe tukora nawe Rwero bija bamugaba ha boda Maraba so kuba mugabira ha boda yija yatu invitinga nka district heads mutuze kumutayayira bitari kwenda mutukure y'ubuntu Kenya so twaza Kenya twagura y'ubuntu burungi wijo yemije omuhirwa wanje nawe namugura y'ubuntu burungi akata kabura kukumva so twagumizamu zantwaro wabo matuga yanyanzura twaguma hamwe twawedinga ntabwo yantukubangire Rwero bantwara Kabale kigeze fact Kisoro no twabandize so kutwabira turi Kisoro twakora program zo kuwedinga so tuzaza mwatura hamwe mwija mawe yes twazara in fact tukabanza twazara umwana witwa kubanza hanga kamweta konka akaba yabire veterinary doctor kabe yakuze akana akora na cyuruhuraho yatunga tumor of the brain yafa konka yatusagira abana batanu so twazara abana bangana n'umucyara tukazara abana batanu ubwo yafa atutwine abana bana murumuna wogwe ni bamweta Dr. Rogers Barugayomwe is a professor asomesa KIU omurumuna ni bamweta Roy Barugayomwe atura America is a journalist wakakayo nawe yabasitabone yashwera umuzungukazi twazayo twataho ubugenyi na nyina twabasigokwe urukura togwe ari Canada aine no mushomwe kaida wakaiza makerere akashwerwa abarangira ba Uganda
nuwo guwa muhero mushiki. Okay. Then wagamba ngo omukazi wawe mukuru. Meaning ngo inondi. Yinyi nondi zogo mwareba. Hato go wa mutungota. Omukazi ogwe kamutungo mbizibu. Gwa kabiri. Bizibu ki? Hati ngambya nti rwero tidargireje. Iya politics no bimanya. Yes. So haruho abo butegetsi bamwe tutarayikiriza ine. So baenda kumukozesa ubwo akana akora mu office yanjye. Baenda kumukozesa To spy on you. not only spy on me but take my life. Kija cyahinduka mukita kugira ngo kwita nwe yabo mukundu. Kuyabira ryaho isha Kabaare pastor yayebuza arisha isha yagira ngo utakikora. Kucyamuremire akari abarwa bagumbinga Obo mukamura Kampala ninga ntungamo. Yes, kabani ntungamo nkiri RDC. So kubambinga murimo nagira nti ninja bambinga abo kugira ngo akagakore kibaye bamutumire. Yes. Venyo nanye kinamurongwire no kumusabira akana akora nka secretary nagira ntati sa computer nubwo zabizangire tikanze kusomesa computer. Wakimanya shungu bakaba mutireho kwita katarangambire eventually. You see nkani nywa cyayo mu office. So bakana banda kwesa that opportunity. Yangambira na stopping akunywa cyayi. Okay. Eventually yangambira. So nukwe twa yaheze kugambira wamureba yabo mwana murungi ninga feelings oko twirozine. Ska developing aiza kugambira. Yaheza kuruga murimo yaheza kuzambara. Yaheza kuzambara kusoma. Ya binashoma. Nanyi eventually ndikukumbinga. Tujatwa kwatana. Wagaraka karo konka Kampala ineka. Kampala nyineka. Cyara wanje akari Kampala. In fact nkaba mukorire duka umwavema. Muyabe nasubura. So nijana eventually natungogo. Tujya twakwatana kandi twazara n'abana. Yes. So eke Kampala yikiriza ninga wabikora. Kora ngo mukuru kwa Kabe ino kwikiriza yise insurgency omu tukaja twatunga umucyaro wanjye mukuru akaterwa bomu. Akaterwa bomu yamuca ukuguru. Hanyuma twaza infiltrated twaza South Africa in fact naho yakirire. Yakizire abo yatunga twishorimbo nati ntiyari kugendesa. So condition zo mu cyaro za mushomera yaye najanta kumwe Kampala. So nuko cyari inevitable kugira ngo tunje ndijo kumwe. Yes. Twabanza twaturaho mu kibanza cye cy'obuseri. Mwine motoka nimbasa kubasyayo. Bonka kutwaheza na mutungiro gw'umwanya. Aho kija bahagura bwanyuma ninga hakaka kwatine na hari. Nkagura bwanyu. Nkagura bwanyu. So namugata. Wayi n'abana bashatu. Umwana wo kubanza aherezero. Umwana wa kabiri rukura togwe ari mu senior 6. Mashomero gana kawriya minister wa education umanya. Minister of education no. State minister. State minister for higher education.
aina amasomero mengi. St. Lawrence. St. Lawrence is one of the campuses. Konka hariho campus ya Mbarara hariyo mu senior 6 kandi omushiki orikusembayo hariyo mu senior 5 na Mirembe Hillside abo baana bashatu abo nyine noko. So ejo niyo kayawe toka konka watungira bishukuru wagamba ngo yes natungira bishukuru umuhara wanje wo kubanza nagambira nti 15 minutes hati nagambira ngo umukazi wona benda kusoma mu gisu ibenchara kanzara umwana uri umwa siyasa akagaruka wa ibenchara akazara umwana insku yaterire umwana namuyihaye. She is my first daughter. Akashwerwa busurwaha akakora accountancy mu university ya Ndege. So we nakora ayumfamu ya auditing muri Kabaare. I know muhara mwizukuru wanje mwene mwizukuru wanje nakora masters muhara wanje. Urahakena no kutunga bishukuru ba kabiri? Of course kurata kusoma kunatungira wa kabiri. I see. So family life yoshangire neshaki? Family life is very enjoyable. Especially kuna humwire na relaxing. Na hura cyankoraje by the way. Ikintu cyo kuba independent kakore byawe. So kutwayizira hano go mucyara twakora ibintu bitu twananuka. Yes, twabanza twarisa ente bagumana baziba noreba urwo noreba nolizakazo amende naka kiruhura kashongi kwatari antonde so abashuma bente nabazibokwe ijabo kwatarana n'izitu atoraho zigenda so basiye milindi etano batubirende twabarisikare giti so twakoze ritwaza umufami mtimbaho mwani tuza twatungana problem y'ekishara echo era kuturumba yeah. So ente twinenche tulimenyera hakwinga omwani. I see. So uwagambire ukunanuka waheza kumura ati hari abantu abatwira hakurwa abantu abana bo mbenda kwegera kuba kubasa kutebekana so kumura kwabo ingasho kuba kwicira nyenzi kugira ngo nabo bije barugo mu rwaro rwensi bagira hibahikira twe no muntu akabikirata nyinshi akari. Yes, hati abanyankore b'imfumu ngo butonde yakora bukuru ekikuru ekiro mu life yaza kubanonjo byo mesho twinokora okusavinga okurundana kukora no rundana iwo ko rundana muri ngoki no kurundana kwanje kaba kuri emphasis nkagita munonga akusomesa abana nkagira nto busento bundane mbe school fees omashomero marungi abana banje bashome batunge mu murungi banyuma nguro butaka cyo kureba nkagura Kampala nagira ngo nabanyine abuzu banje bukuya mu busente nubuza kunyamba mboro Kampala to ine yokakonka kore ko ine namaza gukupanyisa so mwiko borya ha no borya burkweze raka sente nkagwaso. Okay, I see. So ndakusaba abana especially young generation saving culture. Konki okobika honka percentage iri kwingana ki uri kwingana ki? Well, okubika chikwenda sente nyingi nyonka ambika sente nche habwe nshoza kweri kwingana ekirungi nanyenkanywa konka kabanda nywa very careful January gamarwa 1992 May president yaheza kujangunzia Arua. By the way I had to leave obubu yaja pointinga kuzarua
nubwo narga na drink Okutwire no enjoying a drink. Oh yes, nkanta ni nyo. Ai chakuretire wajirgaho nenshi. Kuba sober all the time. Ne kwatanisa abantu. Drink eje ine disadvantages zayo. Harobo kuba sober umuntu akataking advantage. Okay, so kaba forced kujirgaho abemera. All right. Kunkukari yahora ifu. Oh, mwana. Especially life nkajirya takajiro mu byo byekere turukoro mu East African Butter Shoe Company. Tukatunywa marwa gitu mazi twargamiramo. Tuzomu night club zakare. Yes, night club. Tukatera dance mu weekend busheshe. Oh. No manya kuzinori. Twist. Twist bitu bakabagisa nabateje. Mweno namuzera mu twist. Demonstrating just otazi just demonstrate. Twist gaga yamazina agokugira oti ukayikana hansi. Mazoma. Na words. Cheshongoro chiningi ibareki. Iryo kwijuka iryo bwire bwawe ryabera shemeza. When nyine memory yo kwebwa amabara godinga zagebwa konkatuka wiro witu tukatwina n'abarige tugaramba twist words nguma babarigabire gatushemezo wiro atega amabara ko kwatara ko umuntu ningo ko banoze nawenka kanoze nawenka boro ejo bakabageta ball dance tekwizo munanka uko zo mu night club oshangamu ubundo jeda wenko ubundo jeda na girlfriend okibogendere wenka osanga yabishye wirobwe nabo bakwenda abasigazi aho mwimusya nojirayo achimanyo automatically aimuka akorata mwekoraho abatara kure akaro night club yitwa Harjinja Road Entebbe Road bari kugeta Suzana. Yes. Kamuza Suzana mcheko. Ubundi tuzamengwaho. Okay. Tukazana twanye. Buwaboro muto ninkamizana chiwabo. Yes, una bendo muto kabanjira kuzana volleyball. Okay. Volleyball kuna kuzire na becoming a golfer. Mena hati no chiza. I'm a very good golfer. No Mbarara. Mbarara golfer kajana mnonga Kabaare. Kwankaro arabona za abujenyi wa mtabano wanje. Ubwo wa Amerika. Kazana na mko wanje. Agira ati atabarkwiragura ni mutera mutakapira. Yes. Yes. Wa challenge. Na challenge. Kuri washomire ibintu binje mununga nkakintu ci icyo rukureba icyo wabenabaza gukora icyo tabazize gukora hamwe nshonga y'ibitabo. Yes, ati in fact hangaro kinte cyo kutebekana zo muntu ngwakirabemu akikoreje niwe nkani nkunda munonga ibyo bwebembezi njye kurebera ngo n'ubundi ntarashomera munonga konka position zanje nahati nkaba nzo position y'abantu abashomera munonga kandi mbarabaho no kubarabaho. Yes, yes, nicyo kurebera ngo position ezabenzelisa kaba graduates to be a district trade development officer okanoba oyine bachelor of commerce kandi is a senior for with a certificate okuya nkabansho nyeshomesa arobona inga with the correspondence rapid results what kankuna mnongo kushoma butabo but nkabanye nangu mnongo nshome ibikwata abwebembezi. Yes. Ukunda byokurya ki? Byokurya nkunda munonga akaro. Akaro. Karo neshabwe
n'obutuzi nico chama chama kureba ha myaka 82 abamwe abagurusi bine enkoni yoro karasho. Yes. Okay. In fact muhogo n'ebitakuri n'akahunga Nibyo kurebya. Yo kuri byanje. Hati korwa warugiro magara gensense. Ninkizina chirunji nduka ziri kuri Kenya abantu bagumye bakwishireho bakwerera ekitizi. Yes, ninkiragambira abana banje nti kundu banaruguru mu nsomo kirikira kunshemeza nazo mu iguru Mbarara shange bakwatanise shanga nibakoramu ureba kunye n'abana ba bemirengo mingi shange muri hamwe kwatanise kandi mukundi ihanga ryanyu ninkunda munonga omuntu urukundi ihanga rye nati nkabire ntakuzo mbiye bibye nakakonka nindeba ngo at least nanye akunkubasa contributing aho nakayambi ihanga ryanjye kora ki no mwisho Inkafumuchi eyokunda efuba yinkunda munonga niyo nakugambire eyampindwire kindi eriye eyotamanyire kwashumbire ati ndi muzamari I see. Obia mwenyere message. Omubanta bwagire nabo ntare nikra omu 1B 2B 4B omwebembezi w'ihanga hariho mukubugabugana ebirebe twakibugabugana konka kugira ayitwabugana tugamba nakumanya jina kwetizina nobuwa kumshanga humize na kwetizina. Okay. You see omuntu ombwire bwa amini orwo rutaro nagambira kurwahwire amina akamutaho miliyoni 3 umutuga akagutaho miliyoni 3 yanyiramo orandetera 7 ni miliyoni 3 zobwire obwo so obwe nkaba muraza nyirabente ngatiyaro yari muri Kampala so muntu nkogo kamwebwa when hato mwenire butumaki webare nyenda kubanza kumwebaza abo kwehayo kwebembera ihangere ebire byona kandi we uzimazima aina hatu ihirekana aina yatsi mbwenu ekindi kumushaba no kureba ngo nitwe twatwa istizobwire turebe ngo ihanga ritu twarisigira abantu abakubasha kurutwara omumaisho nko tukozire eshonje maisa mwenda humurenka hati kushaka kubasura humura ninga mwenda abe nagumiza munashitwe abe nagumiza mu ariko turondera abebembezi abari nkarengurwe tubakwasa kweronda abantu aboshi ataba utsosingire. No, you see, when you are a leader, no one is guiding abantu. Kandi you see, wewe mezana burgaranga. Ogo mushija ebezuwe byarabiremo. Nyewe nkanyu kuzire nawe, ukozire nawe, imangu kuri abira taruhanga. Nije myaka takugishikiza. Okay. Yes. Kachaha character ye mukiri y'abasimiya akaba ari umwana wa muringo cyo murahuzi umwana curire
buku omu akari muntu wa muringo mbwenu nyo kutandika kumureba akaba ari umwana acureire kandi ari kutina ruhanga abo kubabwire bwo gusinga okoshanga nashoma Bible ye kargaho yaba na president wa Bible Society Trentari kandi ari kufollowinga munonga ibyo bwemembezi aho biyabiranywa hamarwa mbwenu kwara bati kwarabe n'ikintu cyataka koraga no kunywa maro nicyo rukurebera ngo na memory ye ekirupa twabandi tukanywa marwa twaresa twakwana okomisi cyo guhaza bintu bere kayafu ranga ni nyanga kaburonda kare tuce akiri muto abo kuba nyenda kugamira ngo Uganda neza kutunga independence tukaturi umtsini yatu twareba ubutegetsi cyo kubagenzera kandi cyo cyamuharize ko munonga kuzankaye ubutaba abantu butaba straight forward turukuhendera ebigambo byo byamuhero turukuherezo kuhabuza abantu abatuye hati ndakureba abantu abari mu politics abantu abaryamira mu imyeto mwene kokore elder bagire kibakugoba webare ko kuba kigamba turi omusizoni ya yobururu ninyenda kushaba bagenzi banje kwebembeza ihanga ryitu kuma kugira umutima gwihanga kuronda abebembezi abar focused aho kurango binde qualities z'obwebembezi tureke kugendera sente umunyabuzare ki konka turebe bantu ki abakubasa kwebembera ihangere bakargirayo ayibaza ninyenda kushaba ababa kurondo bururu n'abakutera bururu kureba ngo bihamu ebyo bwangane abo kubomba buri muntu ayine free choice ye mugenzi wawe yatakunda cyo kunda tushimire kumwangira abo kuba niwe cyo wakunda tuwe yakujyamo so ko reno ukunda candidate B wena ukunda candidate A kitakabaterana hamnyeto nyinda kushaba eminyeto kugira discipline na munonga umbururo akwa nanka politics nyingeze ezemnyeto no shangazi zina umunyo kandi nshaba nguru yare Uganda umuzo gutwegiro corruption tikubaza kweza tagigambireho corruption ni numuze gutakubasa kureta tunguka kugira mu rugwensi ibintu bikora kandi zakubisigaho omuntu butamarwa nicyo kureta program za government zasisikara so nkashabire abakozi abariyo mbuhereza kuhereza abantu n'umutima ucureire mugenzi wanjye wari ya program kandi yikiriza tuhendereraho ubwemo yaba ari mu wetu umukurisi Richard Barugayomwe twamushango mukaye ya Kabare urushangwa Rubindi Ruhumba Town Council district ne Mbarara kandi Uganda Kashari North ebigambo bibi ababirungi kandi tinduka myonshimwe kongera waba wamuhurukizaje obuhabuzibwe bwaba burungi munonga so kuwa kwerinda akavuyo nano kukora entaro omushonga za season zezi ubundi okayitungira obusinge so corruption reka mbere kasita yarutugambiye
ahandi nashemera munonga kugira ngo ogumira ha program reba Ahindugire ndi Betty Komujuni nyine Emmanuel mucumi za camera Gerard Katsaro mfitereza bishani Province Akampurira n'abagenzi bitu ahatimu yareba Ahindugire kandi tubakunda munonga habo gumaho imwe abatosha imwe abatwegeta heri izoba nimwe abaye babuzire habagaruka mwena isabarinde program reba Ahindugire nebereho buri zore ya Sunday shine zicura eje garuka muri wa kabiri mukaga Ageihangwe Omuneneserezo Abashonga y'ubwire twabasa kwendera konka nikiriza twendera nandi Betty Komujuni kandi ha program omjenyi witu yari umwami Richard Barugayomwe kandi omjenyi witu yabari umwami Richard Barugayomwe ogunashango museri ya Kabale kandi je ryo muri ruhumba rubindi ruhumba tabana kanso omuri Kashari North District ne Mbarara ahawenshonga y'ubwire twabasa kuhendera embozi nko sabiter kwija mukama kunzire eshahano zozumwe station nimwe na channel yetu twisha kwa twagaruka hanandi Betty Komujuni nyine Emmanuel mucumzi Gerard Katsaro na Province Akampurira aha team yareba Ahindugire tubakunda munonga tubendeze birungi byonka murarije program reba Ahindugire nebereho burizo ya Sunday shahina zecura egaruka muri wa kabiri mukaga Ageihangwe mbene bya kufera Orwa kabiri rukwisha otafera